Escherichia coli je jedna od najpoznatijih bakterija koja najčešće izaziva infekcije sistema za varenje, ali i urinarnog sistema, iako je normalni stanovnik naših creva, ponekada može izazvati čak i smrt. Escherichia coli je gram-negativna bakterija, pripada porodici enterobakterija, normalni je stanovnik creva ljudi, ali i creva toplokrvnih životinja i u principu većina sojeva ne izaziva nikakve probleme ni kod životinja, ni kod ljudi. Ali postoje neki specifični sojevi, takozvani patogeni sojevi, koji loše utiču na zdravlje ljudi i mogu izazvati neke blage infekcije, ali i mogu izazvati neke veoma teške infekcije kao što je sepsa, koja se na kraju može završiti i smrtnim ishodom. S druge strane, tu su urinarne infekcije, preko 90% slučajeva kada pričamo o upali bešike i tim urinarnim problemima, uglavnom je Escherichia izazivač ovakvih infekcija. Dakle, čak u 90% slučajeva i obično kada je u pitanju urinarna infekcija, to je takozvana endogena infekcija, odnosno da je to vaša rođena Escherichia coli koja je prešla iz mesta u kome normalno živi, odnosno u vašim crevima, migrirala je u mesto gde ne treba da bude, kao što je, na primjer, mokraćna bešika. Najčešći simptomi urinarne infekcije, koje su uglavnom vezane za bešiku i za izvodni kanal, odnosno uretru, obično se javlja otežano, bolno mokrenje, osjećaj peckanja, čest poziv da se ide, da se isprazni bešika iako nemate šta da ispraznite, može se javiti i u težim slučajevima krv u mokraći, bol u stomaku, pa i oni klasični simptomi infekcije kao što je visoka temperatura, nemoć, malaksalost, groznica i sl. Da li će infekcija Escherichiom coli biti opasna po život, zavisi od dva faktora. Od takozvane virulencije bakterije, odnosno koliko je bakterija sposobna da izazove oštećenja u našem telu, i s druge strane od imuniteta domaćina, odnosno koliko ste vi jaki da se izborite sa određenom vrstom bakterije. Zato ljudi koji su imunokompromitovani, odnosno koji imaju narušen imunni sistem, mogu da imaju težu kliničku sliku i mogu da razviju različite vrste infekcija. Nažalost, u preko 90% slučajeva kada je u pitanju razvoj sepse, odnosno takozvano trovanje krvi, kada bakterija uđe u krvotok, u 90% slučajeva izolovana je Escherichia coli kao jedan od uzročnika. Za Escherichiju se kaže da je normalni stanovnik naših creva, ali da čini svega 0,1% normalne crevne flore. Escherichia se neće previše umnožavati u crevima zato što postoje još mnoge druge bakterije koje predstavljaju normalnu floru i ona će biti u tom nekom stanju mirovanja, i ono što kažu da je dobro da imamo određene sojeve Escherichie coli u crevima je zbog toga što one mogu da stvaraju nama veoma važan vitamin B2 i vitamin K2. O vitaminu K2 imam video, pa ću vam ostaviti u opisu videa link. Možete saznati koliko je taj vitamin važan za zdravlje naših krvnih sudova, za zdravlje kostiju i koliko ima važne funkcije, naročito kada se kombinuje sa vitaminom D3. Jedna od najgorih vrsta Escherichie coli označava se sa skraćenicom O157H7 i ova bakterija je veoma patogena i može izazvati čak i smrtni ishod, i u Nemačkoj 2011. godine 53 pacijenta je umrlo zbog toga što su se zarazili ovom vrstom bakterije koja je uneta iz Egipta preko semena piskavice. Ovaj specifičan soj Escherichije je veoma opasan zbog toga što izaziva hemoragijsku bolest, odnosno dovodi do krvarenja, do razvoja anemije i da crvena krvna zrnca, odnosno eritrociti, mogu umreti u tolikom broju da dovode do prestanka rada bubrega i do razvoja takozvanog hemolitičko-uremijskog sindroma. Najveći izazov kada je u pitanju lečenje infekcije izazvane Escherichiom coli je taj što ona može biti otporna na antibiotike.
antibiotike. Znači, infekcija Escherichiom se najčešće leči upotrebom antibiotika i to, na primjer, amoksicilin i klavulonska kiselina, takozvani amoksiklav, najčešće je lek izbora. Naravno, veoma je važno uraditi prvo pregled stolice i pregled urina, pa onda na osnovu antibiograma dati pravu određenu terapiju specifičnom vrstom antibiotika. Međutim, nekada ćete primetiti da odmah dobijete od lekara preporuku da pijete određeni antibiotik dok ne stigne potvrda o antibiogramu. Tu se dobijaju podaci na tačno koji antibiotik je osetljiva Escherichia coli. Dakle, nekada ćete dobiti odmah da pijete antibiotik dok ne stignu ti rezultati, zbog toga da ne biste dangubili i zbog toga da biste što pre se uhvatili u koštac da rešite što pre problem ove infekcije. I onda kada dođe antibiogram, onda lekar eventualno može dati neki drugi antibiotik ako vidi da Escherichia, na primjer, ne reaguje na taj antibiotik koji ste vi dobili, nego na neki drugi. I u principu, obična klasična infekcija Escherichiom se vrlo brzo završi ako je Escherichia osetljiva na antibiotike. Šta se dešava kada ova bakterija postane rezistentna, odnosno otporna na antibiotike? Tu onda nastaje prava borba, jer ova bakterija itekako je sposobna da razvije rezistenciju na razne vrste antibiotika. Za Escherichiu važi to da ona može postati toliko otporna na antibiotike, naročito u mestima gde se zloupotrebljavaju antibiotici, tako da postane otporna na apsolutno sve vrste antibiotika, pa čak i one koji se nazivaju poslednja linija odbrane, kao što su karbapenemi, i bakterija je sposobna da stvara enzim koji razlaže ove vrste antibiotika, čak dotle da može ih koristiti i kao hranu. O rezistenciji na antibiotike sam pričala u 2 videa, čini mi se, ostavit ću u opisu videa link ako vas više interesuje ta tema, zašto neke bakterije postanu rezistentne, ali definitivno najveći problem sa rezistencijom imaju zemlje u kojima se zloupotrebljava upotreba antibiotika, odnosno kad ljudi na svoju ruku koriste antibiotike i kad treba i kad ne treba. Još jedan problem koji izaziva Escherichia je pojava biofilma. O biofilmu također imam ceo jedan video, ostavit ću u opisu videa link, ali to je zapravo jedna sluzava, ljigava tvorevina koju prave velike količine bakterija i to se često dešava u urinarnom sistemu, odnosno u mokraćnoj bešici. Čak može izazvati probleme kod muškaraca i sa prostatom, a ako se bolest ne leči na vreme, ne samo da je zahvaćena bešika, već bakterija može da migrira i u gornje delove urinarnog sistema i onda čak može izazvati upalu bubrega i uretera. Kakva bi bila najbolja vrsta terapije kada je u pitanju Escherichia koja ne reaguje više na antibiotike ili, na primjer, ako pijete antibiotike, ali hoćete što pre da se otarasite infekcije, evo šta bi to trebalo da radite. Na prvom mestu morate piti dovoljno tečnosti, odnosno dovoljno vode. Bukvalno morate da se nalivate otprilike oko 2,5 litre vode na dan treba da popijete. Naravno, tu se računaju i čajevi koje je poželjno da pijete, kao što je uvin čaj ili čaj od lista peršuna, koji će vam pomoći da se ispere mokraćna bešika. Također se dobro pokazao i čaj od brusnice, zato što čaj od brusnice ima određene materije koje sprečavaju lepljenje bakterija za unutrašnji epitel mokraćne bešike. Kao alternativa antibioticima tu su sve biljke koje u svom sastavu sadrže aktivnu materiju koja se naziva karvakrol. O tome sam već dosta pričala i pisala. Dakle, na prvom mestu to je divlji origano, na drugom majčina dušica, čubrica, znači sve te biljke koje u svom sastavu imaju karvakrol. Ako koristite eterično ulje, bilo bi poželjno da bar ima preko 60% ove aktivne materije u svom sastavu. O origanu imam nekoliko videa, također ću vam ostaviti u opisu videa linkove na koji način pijete eterična ulja, kako je bezbedno da ih pijete, koliko dugo treba da ih pijete i tako dalje. Ali preporučujem
preporuka ako imate neku tešku urinarnu infekciju koja dugo traje, koja ne reaguje na antibiotike, a izazvana je Escherichiom, da terapija mora trajati minimum 3 nedelje, pa napravite pauzu 7 do 10 dana, pa onda ponovite još jedan ciklus pijenja od 3 nedelje. Takođe, ono što se pokazalo korisno je zakišeljavanje mokraće, odnosno da dovedete do toga da pH mokraće bude kiseliji nego što jeste, jer kada je pH mokraće visok, odnosno kad je preko 7, kad pH krene ka baznom, znači preko 7, to je idealan teren za razvoj bakterija. Dakle, zato je korisno zakišeljavati mokraću. Najčešće se to radi pomoću vitamina C, odnosno treba da pijete bar 1000 mg vitamina C na dan i da gledate maksimalno da se trudite da taj vitamin C unesete pre svega putem hrane, dakle putem citrusa kao što je limun, pomoranđa, grape, crvena paprika i tako dalje. Sve one namirnice gde znate da ima prirodnog vitamina C i s druge strane treba da jedete i više proteina, zato što proteini takođe dovode do zakišeljavanja mokraće. Dakle, pojedete parče ribe, mesa, iznutrice, sve će vam to pomoći i da pojačate imunitet, ali i da se što pre otarasite urinarne infekcije. Pored svih ovih lekovitih biljaka treba da se setite da uzmete i beli luk koji ima odlične antimikrobne osobine i koji će vam pomoći takođe da se izborite ne samo sa infekcijom, već će vam pomoći i da podignete imunitet. Na kraju ne manje važni su probiotici, možete ih piti putem suplemenata, ali najbolje da ih unesete putem fermentisane hrane. Na prvom mestu to je kiseli kupus. Ako niste stavili kiseli kupus, probajte bar malu količinu da stavite sada preko zime, jer to je jedna od najboljih namirnice koja ima ogromne količine probiotika u svom sastavu, naročito laktobacilusa, i o tome imam ceo video, pa ostavit ću u opisu videa link. Eto, dragi moji, nadam se da će vam ovi savjeti biti korisni i sljedeći put kada imate urinarnu infekciju znaćete kako na najbrži način da se rešite napasti zvane Escherichia coli. Ako želite da podržite rad ovog kanala, možete tu učiniti uplatom donacija na žiro račun i preko PayPala. Hvala svima na podršci i vidimo se uskoro. Pozdrav!